Yang ini paidbah sensitif. Nama sisanya pun election. Wilayah ada recognition. Lagi yang secupu. Nah, Election Commission of India. The Voice of the People Party. Kada yang registered, recognized regional party Hapok Meghalaya. Tidak di-registered, unrecognized party Meghalaya. Bagi ini dijaga. Nama Jumkot yang kata. Kaba Election Commission terbuka ke kendol bagi long ke recognized party. Jingialang ke parti kaba pura bala info dan Election Commission of India. But Jingialang bagi ke parti kan led penjara ke kerana jota waksa garuhis. Ini kini reservation policy. Kalau ingin pusat ke betul support garuhis. Yang Voice of the People Party. Nahiin jauh ke sini, nalahir support garuhis. Ban prinsip ini paidbah. Jika ingin dicontohkan, kung dilipat, nanti kung ditry jaga, kita nanti kecua lagi. Bagi dongkang ban support syai, bagi mereka syak haria, agar lagi sang tupai, kita syukwa, ban yarak bagla, ban haria yang paidbah, betul kita ban sosial suk. Melalui cikai, cerilong garu, bak seluruh. Pemerintah Voice of the People Party. Kalau yo yang jingialang, kita pun tahu. Nasibah orang yang jingialang, balai di Sulawesi, balai di Mingo, balai di Kimbet, balai di Persia, apa lagi kita dalam jangka Voice of the People Party, migran Persia yang jingialang. Nama lagi yang migran Persia yang jingialang. Ini yang bersumpah. Nagalau macam siul jom dia, nagalau macam siul jom berat, nagalau macam Arya, nagalau macam bangsa, ke Voice of the People Party, ke percuma bangkran ni kini kicing siul, paidbah badan bersumpah, kerana begini kicing siul, di rumah bandrai, agar negeri kasi, bayar ni sangat lang, agar ni kicing siul, agar kasi, diberi kita persyak yang kicing siul, ikan persyak yang kicing siul, agar menukar. Akan orang berjaya, oh sebelah lagi, pusat sebelah lagi tengok. Hari ini hari terpelai, kerana kami akan berpulang. Hama perabusan nagasiswa, terlalu uriulu umusang, akan celah negara, uriupat jenis Kristen. Punuh tengok ingkran yang kecil. Punuh tengok di pusat ingkran pusat yang kecil. Hari ini hari terpelai. Perabusan nagasiswa yang di Kristen. Ladai long, syamas, niyo dalam, niyo sang tupai, kamu beri di kecil sikit. Oh di paidbah ayat cuma, nama tadi jomkan ban suhu, ni yang persyak kecil, nak tangin kran.